bekstvo iz zatvora, bekstvo iz zatvora. Znači, u početku, ovo je uvod, ima razradu i zaključak, znači uvod, lik je napravio delo, prebio je dosta likova, opljačkao menjačnice banke, u pokušaju je to bilo više, završio je u zatvoru, posle nekog duže vremena jeste se žalio, neki su mu rekli to ti kao hotel, ali nije, neki su ga tukli, završio u zatvorskoj bolnici, tu je bio na totalnoj dobroj nezi, osoblje je bilo loše, prema njemu se ophodili su se loše, ali isplanirao je bekstvo, je. Ovo je kao filmska stvar, jeste, da znate, je. Lik je pobegao nekako, išao ko je zid, pobegao je, ukrcao se na brod, otišao negdje na obalu, sakrio se, bežao je, sakrio se pored stijena, planina, ušao je u pećinu, tu je bio kao Rocky, pa je otišao u neku kolibu, pa je na kraju otišao preko negdje u neku stranu državu, tu je promenio identitet, ličnu kartu i sve ostalo, ali to je bekstvo, lik je prava faca, svaka mu čast, nije gangster, ali ispada u nečijim očima kao gangsta, ali nije. Slušao je rime, lik je promenio izgled, to sam i rekao nešto slično, ali ovo je rep, je iz knjige, a može iz filma, pa vi pogodite, pogodite ovaj kvizno znanje, ovaj kvizno znanje je, ali to je bekstvo iz zatvora. Osoblje loše, robijaši još gori, najgori su pederi, ali ajde, da mi izvinite svi, je. Ovo je uživo, live, idemo. Bekstvo iz zatvora, lik je pobegao, ali su ga opet navatali, dobio je par godina, pa izašao je, počeo je da radi građevinu, nešto pošteno, ali ne ide mu nešto za rukom, ali to je bekstvo iz zatvora, jebeš to, takav život, clubbing bleju, kad je zezanje do moga, a nije do bola, lik je najebao, skroz, je, a to je bekstvo iz zatvora, bekstvo.